ingabe disasebenta lo msebenzi ungabe usaphela kodwa ngathandaza ngathi uNkulunkulu qinisa tandla tami. Verse 9 bonke babetama kusesabisa bacabanga bathi tandla tabo litawuba buthakathaka tingabe disasebenta lo msebenzi ungabe usaphela kodwa ngathandaza ngathi uNkulunkulu qinisa tandla tami. Baba lo ingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nalivu lakho Nkosi selifunziwe ubusisa babe letindlebe letilalele in Jesus mighty name amen. Thank you Jesus. Nkulunkulu qinisa izandla zakho. Nkulunkulu qinisa ini na sesizwile isitha sithumela umlayezo wokususa lomzabalo kuposition yakhe. Bathumele ngakho umlayezo bathumele ngakho umlayezo bathumele umlayezo wakhe bathumele kade umlayezo njani na ofanayo uthi umlayezo uthi yehlela lakithi sizokhuluma uthi umlayezo suka position yakho uya lakithi sizokhuluma kunento esizwini sinjani sithi sifuna ukususa position njoba namanje sikubiza sithi uya yehlela lakithi suka kuposition yakho yeka lento obizelwe bebesho njalo in short bathi yeka lento wena obizelwe yona buya lakithi buya la wena uyayitshela wena ufuna ukuhamba nathi wena ucathi uzoyiphatha kahle uzobe nini uyasambe uyasambe ucathi lento izokusiza lowenzayo hayi buya lakithi kwesibona sizoqoqa lento kancane buya lakithi baya ngokubafuna ukukhipha emsebenzini kaNkulunkulu. Uyaresponda yini umuntu ayisithi sasizibona nje bakubisa kunini bamthumela umlayezo kunini bathumela ingane ayisazobuya ukubona lokhu ngisaya khona wena uyindikile isithini wayungatholi isitha siyeke izinto zazo size kuwe mara wena uyakhona ukuyeka lokukhulula izele khona uhambe uyonaka noma uyohlanganyela emcimbini la ubizwa ngesithi ukuyeke lithi iBhayibheli bese bakhili iwoli yonke mara bekunezinto ezishodayo ingakafaka yakhili iwoli mara amagate awekho siyabona isithi uyaqeda lo uqala mangaqalilele baphela uthulu zezinkosi wena njengoba phela indoda wena bathi usufuna ukwenza njani usufuna ukuyikhuphula zezinkosi wena buya naso ukhuluma mzala bakhipha kuposition ungaqedi into bizelwe yona maye usufa endleleni ungaqeda bizo uNkulunkulu ngesikhathi usuka kuposition uthi uonanisha invitation yesitha akubiza uNkulunkulu ungaqedi umsebenzi wakhili into kazinhle mara umsebenzi awuphelanga ukwenzile konke mara umsebenzi unjani na awukakapheli isitha size namazi sithi hayi bantu sondela ngapha ezansi ngapha emphakathi lasikhona mana kancane kadanti kunento esizwile hayi wena wakhe indoda usuyiphakamisa na ufuna ukuzehlisa wehle esitheni babona ukuthi 4 incwadi bayibhala sikile kwenzeke lutho
engavalwanga manje uthi noma ubani angayifunda sinjalo isitha the moment esiphosa sifike kuwe senza izabuthi wonke umuntu abona ngathi umubi sathumela inkolo engavalwanga ngiyabona abayiphethe lo mzalwane bathi uyapi athi ayisani Nehemiya naye inkosi yakhe buka naye buka kuwe inkosi yakhe buka naye sakuyi uyafakeza uqala inkosi ehlanu le ukhuluma velivule isitha sesithatha indaba engasiqiniso ngawe sivule phakathi bebenza njalo la bathatha inkulumo engasiqiniso bahambe bayivulela phakathi mara isiqiniso noma bengayifunda bebe u100 ayenzi isiqiniso waziwa indaba engasiqiniso labathi befuna inkwadla lapho bebona inkwadla bamazi ngento engasiqiniso still wangasuka mhlawumbe yafundwa imiqala ingakafiki kuye ngagijima kakhulu bese kunenkonzo esayo lapha ngidlulela egarage kamsoko ngoba lento abayikhuluma ngawe hayi si yabantu bathole lapha usafe lento abayikhuluma ngawe ayisiyo ngizofika lapho bese ngiyazi bathini ngawe manje wena ungazi ngoba kunencwadi ebhaliwe yamavalwa yathunyelwa kuwe ngabantu ihambe ikhuluma ngawe lencwadi la mara isiqiniso ibhalwe ngegama lakho ne-address yakho base bathi address 2 bathi kamnina family bathi ayingakafiki kuwe kodwa uphakathi uyayifunda isiqiniso uyasuka in-position uye kukwakho ungaphikisana nabo na uzosuka in-position uye kukwakho ungaphikisana nabo uma ngabe mama ziyagoqa uyigate akazifesa gogo abantu besakho kugoqa uyigate kushiwe umthakala wakhiwe mara amagate awekho uhambe kuyoliwa kanti isitha sosale singene khumbula bakha one hand bakha ngayo one hand baphethe isikhali chapter 4 verse 17 Bebona baye kukwakha bafuna ukuyiphendulela ubani uzosalakha la namhlanje sakhuleke leqiniso sifuna ukuhambe siyiphendulela kubantu ngoba umphakathi usuntshenyiwe ngakho usufuna ukuhambe uyiphendulela akusilokho yilokho akusimina yilokho akusenjalo kuso akusi-red ku-black akusi-black ku-white sebenze sibizo leyo incwadi ibhaliwe bayibhaliwe phakathi bathi wena bakubiza amagama bakubiza ngayo yonke bathi you are busy rebuilding the walls ngokwentando the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is our strength. Ujabulile uNkulunkulu ngawe usajabulile uNkulunkulu nawe asibizele khona sizakwenza yini okanye sesiyagijima sesiyaphinda sesizwile position siyathi sizokhomba kahle abangazi nabangabakhuluma ngani uzophuma ukuthi unamanga Ncwadi yesihlanu sibhaliwe. Ncwadi yesihlanu sibhaliwe. Ncwadi yenyembezi sibhaliwe phakathi. Incwadi that brings shame ngegama lakho. Isifundo phakathi ngoba sikhuluma. Le kwenza uhlazeke. Ifundo phakathi ngoba sikhuluma. Manje uyasuka iposition yakho. Uyayeka ukwenza lokho bizelwe khona. Uyayeka ukuqhubeka wakhe. Okumsebenza obizelwe ukuthi wakhe na. Manje kwathi
encwadini kaSamuel uDavide wathola amandla kuNkulunkulu isigaba sokuthi sifike ukuthi aphela amandla noma azizwe ngasimoni kahle sesifikile nalapho behamba nabo sebefuna ukubakha hali na ngamanje wathola amandla kuSamuel sithola Nehemiya wenza njalo uthi Nkosi qinisa izandla zami ngiyafuna nokwakha ngiseqede bazamela khona ukuqeda nezandla ey'delekele qinisa izandla zami ngoba le message sifikile nabo abasebenza nabathanabo lithi Bible basebenzele umoya wokudikibala noma nokaqhubeka ukwakha usufikile lo moya ufikela bona nathanabo uthi Nkosi qinisa izandla zami namhlanje sibheka ngenyanga nonyaka siyakhona usiyophelela kunezinto nezigaba zempilo la ufuna ukuthi Nkosi qinisa izandla zami ngiyabona khona ngisebenzile kodwa ngingaqedi ngiyabona kokumile kodwa kuphelele Nkosi qinisa yini na izandla zami ubani uqinisayo qiniso msana nawe hamba nabo sebejikele nalowo uthabo bashadile ukuthi sibambisane yenza bajikele ubani uqinisayo Nkosi qinisa izandla zami ziqinile izandla kubeke wakhe izinto ezijabulisa uNkulunkulu athuphoni ngiyawutuba ini na umzimba wakhe eminye kufuna siyituba ngoba ikhuthele ekwenziweni izinto ezijabulisa uNkulunkulu ikhuthele iya-excela ekwenzeni izinto ezingamjabulisa ubani na the joy of the Lord is my strength umamjabulela sinamandla siyakhona nokukhuleka uyakhona ukuthi uNkulunkulu onkosi qinisa izandla zami engajabulanga ngawo uqala ngaphi Nkosi qinisa marina ngajabulile that's why Joshua khethani kuba ngifuna ukukhonza ngoba mina ngifuna benza intando kabani na kaNkulunkulu umufuna kuba futhi abakhulumela ngaphandle thatha leso sikhathi babuke kodwa umosha isikhathi sakho letha one bayibhalile wangabananga 2 bayibhalile wangabananga 3 bayibhalile wangabananga 4 bayibhalile wangabananga ngoba mhlambe letha number 5 isivuliwe usuyashila la kwenzakala usufuna ukuhamba uyiprove abantu uthi yebo ngiwenzile yebo angenzanga yebo ngikho yebo angisikho then you move out of your position noma ungasebenza kanjani usuke ku-position konke kuyize leze usebenza uzwazi ukuthi uyazi ukhuthele manje ukhuthele emsebenzini ongasiwo wakho bathi lo umnika ithuba hayi le nto angayenza within 5 minutes manje usukhuthele emsebenzini ongasiwo wakho ongabizelanga wona ungamove position nokusitha sesimelezela Nkosi qinisa izandla zami nami ngifuna ukuqiniswa namhlanje nawe ufuna ukuqiniswa namhlanje nobani ufuna ukuqiniswa namhlanje uyakwazi umsebenzi onikwe wona uyakwazi la ushiye khona uyazazi izinto ezibangela ukuthi ungaqhubeki nawe mara ubani uqinisayo ubani uqinisayo Nkosi qinisa izandla zami noma sibebuthakathaka uma iqinile ngiyokhona ukudumisa nokucela uNkulunkulu njengoba noDavide wakwenza sekukubi wacela ukuthi uNkulunkulu angene
angenelele namanje uNkulunkulu makangenelele kukho konke angenelele kukho konke uNkulunkulu abenze kukho konke ubani ufuna ukuthakaza nathi ubani ufuna ukusola ngokuthakaza namhlanje sonke sifuna amandla kaNkulunkulu abekho ngcono abekho uNkulunkulu omunye nomunye sonke sifuna amandla kabani na kulincwadi ibhaliwe abanye abahlela ziyangena lencwadi ngoba impilo yanamhlanje yenza ukuthi zonke izinto igijime kulincwadi ibhaliwe zabalelwa abantu engaseniqiniso ngempilo yakho njengomntwana kaNkulunkulu ezingakwenza ukuthi usuke kuposition yemisebenzi uNkulunkulu akubizele yona thina shayizana sithi hayi wakhilwe niyobona umthali wakhile kanti amagate awabafana phambi koNkulunkulu akuphelele noma kithi singabona ngathi kuhle kunezinto akazenzi and ungamuvi out of position sithola isitha ungekho kuposition angeke uzube naphandle kokulwa abanye bethu sashawa isitha si out of position abanye esabashaya ngathi bahamba sikhuluma bekho mhlawumbe mara mina nawe senomusa siyaphila siyakhuluma mina nawe senomusa siyakhuluma kodwa sikhuluma uNkulunkulu uqinisa izandla zethu kosi uqinisa